Ndagusuhuje reka ngwirize ikaze kuri iyi cano nanone ndizera ko Uwiteka akomeza kuganiriza impagarike n'ubugingo. Reka mbone kubwira ko wahisemo neza ko warakoze subscribe kuri iyi cano. Hama rero tugiye kubanda aho tugiye kurebera hamwe jenoside zabayeho mu mateka y'isi ndetse tunarebera hamwe jenoside zemejwe n'umuryango w'abibumbye. Mu buzima rero bwa hano ku isi ni kenshi dukunda kumva ubwicanyi butandukanye. Kenshi ubuzima bwa muntu rero bwagiye buhonyorwa kandi bugahonyorwa n'uwo wakita umuvandimwe, umuturanyi, inshuti nangwa se mugenzi wawe. Nubwo rero hagenda haba ubwicanyi, ntabwo ubwicanyi bwose bukabije buhita bwitwa genocide. Uyu munsi rero twabateguriye inkuru iza kugaruka kuri jenoside zemewe bidasubirwaho n'umuryango w'abibumbye. Jenoside rero ya mbere yemejwe n'umuryango w'abibumbye ni jenoside yakorewe abayahudi. Ubwicanyi rero bwakozwe n'abadage b'abanazi buhitana abayahudi babarirwa hagati ya miliyoni 5 n'esheshatu, bangana na 2/3 by'abayahudi babaga mu Burayi, bakangana na 40% by'abayahudi babaga ku isi. Abanazi rero bafataga abayahudi nk'abanzi babo, aho bumvaga ko bagomba kujya munsi yabo. Bagiye rero babasanga mu mazu yabo bakabica babatwitse, nko muri Polonye no mu cyahoze ari ubumwe bw'Abasoviyete. Abayahudi rero barashwe bikomeye, abandi barafatwa bafungirwa mu bigo bimwe na bimwe, bakoreshwa imirimo y'agahato kandi y'ingufu, bicishwa inzara, abandi bicirwa mu makamyo, mu byumba bifunze no mu bigo bicishijwe za gazi nangwa se imyuka. Ubu bwicanyi rero bwakorewe abayahudi bukozwe n'umutwe w'abanazi wari ukuriwe na Adolf Hitler, bwabaye mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi, nyuma yo kugaragaramo ibyaha by'intambara n'ubwicanyi bwakorewe ikiremwa muntu, byatumye ahagana mu mwaka w'1968 umuryango w'abibumbye uvuga ko ari jenoside. Jenoside rero yindi yemejwe n'umuryango w'abibumbye ni jenoside yakorewe abanyarumeniya. Jenoside rero yabaye hagati y'umwaka w'1915 n'umwaka w'1916. 2/3 rero by'abanyarumeniya babaga mu cyari kigize ubwami bwa Ottomani, ariyo Turukiya y'ubu ngubu, barishwe, abandi bicwa n'inzara no kubirukana mu mazu bari batuyemo. Ishyaka ryari ku butegetsi ryamenyekanye cyane ku izina rya Junis Turkis niryo ryatsembaga abanyarumeniya bageraga kuri 1,200,000. Kwirukana no kwica abanyarumeniya byari byarateguwe mbere yaho gato. Bateguye rero bateguye bagombaga kwica bagombaga kwicwa bagakusanyirizwa aho bagombaga kwicirwa. Kuba rero ubu bwicanyi bwaramenyekanye cyane ndetse bugateza impaka ndende, byatumye muri Mata 2015 inteko nshingamategeko z'ibihugu bigera kuri 24 bikomeye ku isi zemeza ko ari genocide. Turacyari kuganira kuri jenoside zagiye zibaho mu mateka y'isi, ndetse izi ni jenoside zemejwe n'umuryango w'abibumbye UN. Jenoside nangwa se genocide yindi yemejwe kandi yabayeho mu mateka y'isi ni jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Jenoside rero yakorewe mu Rwanda mu mwaka w'1994 yakozwe n'abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu, bayikorera abandi banyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rumwe, bari basanzwe rero bashyigikirana, basangiye igihugu n'umuco. Jenoside
jenoside rero yakorewe abatutsi mu Rwanda yifatwa nka jenoside yihariye kurusha izindi jenoside zabayeho ku isi, yateguwe mu kinyejana cyose ariko yikorwa mu minsi 100 gusa, aho abatutsi barenga miliyoni 1 bishwe bazira akarengane. Jenoside yakorewe abatutsi rero mu Rwanda ijya gusa cyane n'iyakorewe abayahudi ikozwe n'abanazi, kuko umugambi w'ubwo bwicanyi wari uwo guhanagura burundu ubwoko bwari bwibasiwe. Biragoye rero kwemeza ko izi hari zo jenoside zonyine zabayeho ku isi gusa. Umuryango w'abibumbye wemeje izi 3 zavuzwe haruguru. Hari ibigenderwaho rero kugira ngo ubwicanyi bwemezwe ko hari genocide. Iyo hari ibiburamo ntabwo ubwo bwicanyi bufatwa nka genocide. Ngayo nguko rero izo nizo jenoside zabayeho mu mateka y'isi ndetse zanemejwe n'umuryango w'abibumbye. Ndagushimira wowe twabanye, nitwa Pauline Oviatete. Dukomeze kubana ndetse no mu bindi biganiro, mbibutsa yuko turi kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Twibuke twiyubaka ndi umunyarwanda mwisani duhuza agaciro kacu, ubumwe bwacu bikomeze kuturanga ndetse dukomeze kurandura ingengabitekerezo ya jenoside, twimakaze ubumwe n'ubwiyunge, twibuke twiyubaka.